ở đấy thì bạn con chơi choo choo train thêm trong sale lưới khăn số chất áp bọc cả em coi là lợi mình cái nơi show tam lời Bueno, creo que tengo que ir al baño, además. Nước man này đó mà vừa ca nơi tại Denmark sao lời lực tìm mối một đó là Alamong men thầm đai nè afternoon just like home. You open? Open, yeah. Uh-huh. What do you have? Gyros pita? You still have? Gyros pita? Yes. Yeah. Can I have one? And do you have any drink? Cola, Fanta, Sprite, mineral water, beer. I heard that you have Flamberg beer, right? Let's put I get to keep the bottle, alright? So... Mồi à trái mai nét không thôi rồi nhưng phải đạp bàn bạc không ọt bằng chả sao kêu viên lên tầm 4 viên cái chả sao Lord Jesus don't allow me ai tên ai diệt ngõ bà ọt đào tờ play tờ đá xong rồi das sind DVDs. Diese CDs schon mal. I mean the fastest ticket is leaving in half an hour. Yeah, it will be here in about 10 minutes, and then we will leave at 3:30. Okay. Yeah, so you can just go into the line. Okay, And, thank yeah. you. Thank you. Und das reicht noch, ne, in der Line. Oh, das reicht sowas. Chẳng tặng tư tặng mau nó ó 25 euro tặng tư tặng máu
Die Alex, wie sie auch genannt wird, ist nicht nur das schwimmende Wahrzeichen von Flensburg, sondern fährt in der Zeit von Mai bis September immer an den Wochenenden über die Förde. Und zwar so haftet die Schule gewonnen. Seit den 1950er Jahren ist die Schule wieder in der Hand der Marine und seitdem werden die conខ្លួនឯងព្រោះដោយសារតែអាកាសមកធ្វើការនៅ Denmark ធ្វើឲ្យឥឡូវហ្នឹងវាមានឱកាសមកតង់ទៀតគឺមកលេងតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងអត់ចាំបាច់មានវីសាមកតង់ទៀតព្រោះកាន់វីសា Denmark តែមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងយើងទៅទីក្រុងណាក៏ទៅប្រទេសណាក៏បានដែរឲ្យនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចិត្តទៅយើងស្រួលដែរឥឡូវប្រទេសទី1ដែលបានមកនេះអាល្លឺម៉ង់នៅចំមិនក៏ភីងមែនឡើយជីវិតឡើងភីងហ្មង Give me Tom.